आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी न पाउ पजरी अहनबदा मुरुइबा पाउ त्रिपुरा मेघालय अमसुंग नागालैंड विधानसभा मिखलसिंग नक्सिलेपगा लोइनना मिखलगी सेम सारिबसिंग यंगसिनबा इलेक्शन कमीशन की मपुंग फाबा मिहुत कांगबु अमा ngarang अगरतलादा थुंख्रे असमदा पंचायत अमसुंग रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट राज्य तुगी तोंगान तोंगान मफमसिंगदा युम लाख अहुम हेना साननबा अयाबा पीख्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi nungthil कर्नाटक की हवालीदा कुंतरुक सुबा नेशनल यूथ फेस्टिवल हौदोकनी अमिशुंग लेबाग असगी खमथिंगना लाइरबा इमुंगसिंगदा लेमना चेंग हवाई फंगनबा केंद्र सरकार ने नौन हौदोकिबा इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम बो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हाइना ममिंग ओले त्रिपुरा मेघालय अमसुंग नागालैंड विधानसभा मिखलसिंग नक्सिलेपगा लोइनना मिखलगी सेम सारिबसिंग यंगसिनबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार न लुचिंगबा इलेक्शन कमीशन की मपुंग फाबा मिहुत कांगबु अमा ngarang अगरतलादा थुंख्रे मखोइन हेक थुंगलबगा राज्य की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अमसुंग अटै ऑफिशियल सिंग लोइनना त्रिपुरादा मिखलगी सेम सारिबसिंग की मतंगदा कुपना खनकी तुंगन तुंगन पर राजनीति दल सिंह की मिहुत सिंगसु उनकी मिखलदा वोटर मसिंग यामना थोरक्तुना वोट थादबा ngमहनबगीदमक अखनब थौरांग लौखटनबा मरि लेनबा ऑफिशियल सिंगदा पाउताक पीखी इलेक्शन कमीशन की कांगबु अदुना ngasi अथेंगबदा मेघालय दे चटकनी मफम अदुदसु मिखलगी सेम सारिबा सिंग हक्थेंगना यंगसिनगनी थासी की तरा मरि तना मिहुत कांगबु अदु नागालैंड दे चटुना मिखलगी मतंगदा यंगसिलगनी राज्य अहुम मसिगी मिखल फेब्रुवारी अमसुंग मार्च ता पांगथोकनी मेघालय मुख्यमंत्री कोनराड के संगमाना सभापति ओइदुना राज्य की मंत्रिमंडल की मिफम मुख्यमंत्री के सेक्रेटरिएट ngarang पांगथोखरे मिफम अदुदा राज्य अदुगी टूरिज्म पॉलिसी लिसिंग अनि कुलहुमदोई सेम्बा ऑर्गेनिक अमचुंग नेचुरल फार्मिंग पॉलिसी हौदोकपा मेघालय एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी लिसिंग अनि कुलहुमदोई सेम्बा निसा सिजिनबा हंताहनबा अमचुंग मरु फंगना पुक्तोकनबगी एक्शन प्लान सेमननबा मिफम अदुना अयाबा पीखी मिफम लोइरबा तुंगदा पाउमिसिंगदा वांगांगबदा राज्य की मुख्यमंत्री कोनराड के संगमाना हाई राज्य अदुदा टूरिज्म पॉलिसी अमा इंग्लिशिंग अनि 18 सेमकी हौजिक्ति टूरिज्म सेक्टर दा अहोंगबा कया लाकपना मरम ओइदुना अनौबा टूरिज्म पॉलिसी अमा सेमबगी तंगाई फदबा लैदे नौना सेमगदौरिबा थौसिल असिना टूरिज्म बु हेना मवोंग मरिल ताहनबा होनबदा अखनबा मिटेंग चंगनी असमदा पंचायत अमसुंग रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट राज्य की तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा युम लाख अहुम हेना साननबा अयाबा पीखरे युमसिंग अदु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की मखादा सागदबनी वाफम असि राज्य की पंचायत अमसुंग रूरल डेवलपमेंट मंत्री रंजित कुमार दास नंगरांग गुवाहाटी दा फोंदोखिबनी मांगना हाई असमदा रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय की मखादा युम लाख अहुम लिसिंग कुंथामाथोय साननबा अयाबा पिरकले हौकिबा सयोलदा डिपार्टमेंट असिदा युम लाख अहुम साननबा सेमसाखी मसिगी अहानबा इंस्टॉलमेंट की सेनफमसिंग बेनिफिशियरी सिंगदा अथुबा मतमदा पिथोकलगनी सेनफमसिंग अदु बेनिफिशियरी मसा मसा के अकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की खुटांगदा हक्थेंगना चंगहनगनी केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स अमसुंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर मेघालय की नुमित निनी की खोंगचट्टा ngasi शिलोंगदा थुंगलगनी माकी खोंगचट की अहानबा नुमिता मंत्रीना ललोल इतिक तौरिबा मियोइसिंगा उनदुना राज्य अदुदा ललोल इतिक की लमदा थेंगनरिबा खुदोंग चादबसिंग निंगथीना खनगनी तुंगदा रामकृष्ण मिशन न चलाइबा स्किल डेवलपमेंट सेंटर सिंगदा चतुना सेंटर सिंग अदुगी अवाट अपासिंगसु यंगसिनगनी तबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi nungthil कर्नाटक की हवालीदा कुंतरुक सुबा नेशनल यूथ फेस्टिवल हौदोकनी स्वामी विवेकानंद की मपुक नुमिता पांगथोकपा नेशनल यूथ डे थौरम को मरी लेना फेस्टिवल अदु ngasi nungthil pung 3 दा हौदोकदबनी नुमित मंगानी चथगदबा फेस्टिवल अदुगी नुंगी वाखलोंदी बिग सीट युवा बिग सीट भारत हाइबसिनी थौरम की मनुंग जना यूथ समिट चु पांगथोकनी मसिना नहासिंगपो एंटरप्रेन्योर अमसुंग स्किल डेवलपमेंट की मतंगदा निंगथीना कंगनदुना मसाना मसापु थबक पिजनबा होनबदा हेना लाइथोकहनगनी लेबाग की हैतोई सिंथोइरबा नहासिंगदा स्किल डेवलपमेंट की अहेनबा खुदोंगचाबा पीनबगी पांडमदा जाति थाके फेस्टिवल असि सही खुदिगी पांगथोकतुना लाक्ली फेस्टिवल असि नहासिंगी थबक फंगजनबगी मरु ओइबा प्लेटफॉर्म अमसु ओइरी
Leibak asigi khamtingna lairaba imungsingda lemna cheng hawai phanghanaba Kendra Sarkarna nauna haudokiba Integrated Food Security Scheme bu Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana haina maming onthokle. Scheme asi leibak asigi lairaba imungsingi yenglaga chahi asigi January amadagi chatnaba hawonkhibani. Scheme asina leibak asigi lairaba imungsingi punna myoi kodi marphu henbada kanaba phanghalle. Scheme asina National Food Security Act po hena mapangal kankhat hanbada achawba mating oiba ngamgani haidi. Scheme asi sana hanbada chaliba sahi asigi oina punna lupa koti lakh ani starting tawgani haidi. Commerce amasung Industries Mantri Piyush Goyal na haidi. America da business visa pibada matam lawriba adu matam sanghandana pangthokpinaba New Delhi na Washington da khangankre. Masina leibak asidagi America da chatuna lalolitik tawriba miyosingda khudongchaba kaya phangangani. Hanati business visa pibada matam yamna lawbana maram oiduna karbar wala singda khudongchadaba kaya thokhallamkani. Haujiti leibak ani ki marakta lalolitik tawbagi sang singtha ningai oina hengalakpasi yenglaga visa pibada matam sanghandanaba New Delhi na Washington da khangankhibani. Madhya Pradesh ki Indore da ngarang dagi satharakpa Global Investor Summit ngasi losilagani. Summit asi Pradhan Mantri Narendra Modi na ngarang haudokhibani. Malim ki oiba mifam asida malim ki tongan palepak khumpu manga henbadagi mihut changma henbana saruk yadi. Ngasi losinba numita mapalam ki investor singna tongan ba session sing pangthoktuna leibak asida sel thadana bagi wafam khanagani. Masina leibak asibu malemgi sel tungki lamda chakhulaba leibak singi manung salhanaba honabada thoidokna kanaba pigani haidi. Mirei pakta ki haktingnana sel thadabana leibak asigi tongan ba sector singna pothok hena pothokpada hena mai pakangani. Maharashtra da Municipal Corporation, Municipal Council amasung Nagar Panchayat singi hangduna leiriba phom lising nipu athuba matamda menchinaba sarkarna warep lawre. Ahangba phamasi menchinabagi damak darkar leba thabaksing athuba matamda paikhanaba Rajyagi Mukhi Mantri Eknath Shindena mari leinaba singda pautak pikre. Rajyagi makok thongba official singa hiram asigi matangda ngarang mifam ama pangthoki. Hauji ki oina puna pham lising makha yangkhai mangarom hangduna leiri. Ahanbagi oina pham lising nipu menchinaba warep lawgani. Rajya tuda leiriba tongan pa mahitam pham sing amasung health services ki phibam phagadhanaba municipal corporation singna darkar leba thabak sing lawkhunnabachu Mukhyamantri na pautak pikhi. Bharat amasung Sri Lanka ki anisuba nongma masana cricket ngasi Kolkata da sanaragani. Match adu Kolkata ki Eden Gardens da ngasi numitung pamatung pung ama makhaidagi sanaba hogani. Haukiba leibak pokpa numita Guwahati da sanakiba ahanba match da Bharat na Sri Lanka bu run humpu tareta thoikibani. FIS Men's Hockey World Cup ngarang Odisha gi Barapati Stadium da hudokre. Haudupagi thoram da Rajyagi Mukhyamantri Nabin Patnaik na World Cup asi Odisha na yumbu oiduna pangthoknaba honabada Kendra na mateng pangbibagi damak Pradhan Mantri Narendra Modi amadi Youth Affairs Samsung Sports Mantri Anurag Singh Thakur bu thagatki. World Cup asi Bharat da pangthokpa asina Bharat bu malem gi hockey sanaba lebak singi mamangda chauthokchaba pokhalle. Amasung leibak asigi maru oiba tangkak ama ohelle. Ningsingba yai hockey World Cup da Bharat na ahumrak champion oikrabani. Thauram tuta wangang bada Kendragi Youth Affairs Samsung Sports Mantri Anurag Singh Thakur na hai maki mantralay na hockey yauna sana khonabagi lamda hena fagadhanaba ahenba meeting thamli. Sanaroi singnasu sanabagi ihul khangna thabak tawbinaba amasung mana lawnaba honagadabani. Machida sarkarna pangbaya ba mateng pangani hainasu mantri na makhatana phungdokhi. Arubeda maru ipapau amukhana. Tripura, Meghalaya amasung Nagaland Vidhan Sabha Mikhal Singh nakshilakbaga loinana Mikhal gi sem saribasing yengsinaba Election Commission gi mapung phaba mihut kangbu ama ngarang Agartala da thungkre. Assamda Panchayat amasung Rural Development Department na Rajya dugi tongan ba mafam singda yum lakh ahum hena sananaba ayaba pikre. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi nungtil Karnataka ki Habalida Kuntaruk Suba National Youth Festival haudokani. Amasung leibak asigi khamtingna lairaba imungsingda lemna cheng hawai phanghanaba Kendra Sarkarna nauna haudokhiba Integrated Food Security Scheme bu Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana haina maming ole. Paulo Jade.